I pozdrav ljudi, ja sam Master HD. Danas ćemo igrati igricu FIFA Mobile, za ovu igricu svi znate. Ne moram vam govoriti o čemu se radi u ovoj igrici. Hajmo reći vam, znači ovo je FIFA na telefonu, slično je kao FIFA. Evo vidite moj tim, inače nije dobro nešto tim sad. Pretjerano dobar, ali može proći. Ovo mi je treći put kako sam instalirao, kako sam počeo igrati. Prvi put kad sam igrao igrao sam baš dugo, imao sam predobar igrač, ali sam onda opsuo i kad sam drugi put instalirao nije bilo tih igrača, nisu se mogu vratiti i onda sam ispsuo sad treći put i sad fino nastavljamo igrati. Znači, odlučio sam da vam snimim sve, znači. Tako da, hajmo, znači sad, da vidimo šta. Završio sam skills trening je završiti i sad i trening camp je završiti. Sad idem da igram ovu ligu Rewards. To sad idem da igram. Znači, welcome to Liga Rewards. Znači, dobrodošli sve. Ovo ste prošli. I sad ok. Znači, prvo 10 mi treba ovi. A ja imam sam jedan. Znači, jedan tema na. Znači, ovo ne možemo ništa da ovoga. Vratiti to, kaj vratiti. Znači, da vratimo. I ićemo na ovo Germany. Možda ovo uspijem igrati. Odigrati. Ok, znači igramo protiv, ne znam šta je ovo. I dobijemo, imamo šansu da nekog igrača svima. Penalti, znači šutaš, penal. Ovo je lako za sada. Evo, ovo sam i završio. Name facecama još, izvinite. Čim nađem program za facecam, za telefona, snimat facecam. I dobio sam koliko upaka, ništa ne treba. Idemo dalje i igram protiv, vodimo 2-0 i igram protiv ovoga. Kako se već zove? Inače ja sam uzeo Borussia Dortmund. Kao onaj tim. Ajmo da počnem da vidimo. Inače stavio sam ovo sve da imam i pas i šut i sprint. Ovo vidite ovo. I zato što jednostavno nisam sničio da povučem prstom kada šutam. Bar jedan dozaviti. Udarim glavom. Inače prije kad sam igrao čak i ovoj sezoni. A sad je nema. Zato sam prije igrao. Samo zbog sezone, evo na autom se počeo. Inače sam se malo ne sviđa, znači nama ćemo reći šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa u ovoj igrici. Ne sviđa mi se to što mi se ovaj joystick pomije. Dao se na jednom mjestu, tako da sad ovako moram ići dalje. Evo ga gol. I sad sam tu. Jučer sam, znači sinoć sam instalirao ovo, tako da od početka igram. Od početka igranja ćemo snimati. Znači, evo ide da se ovo
I zabija gol. I vidio sam isto na Facebooku dok sam isto, pošto imam grupu, pošto sam ja jedan grup FIFA Mobile 2018, jedan igrač FIFA Mobile ima sve o 120 rating igrača. Neki govore da je od EA. Evo ga već 5-0. Meppen gubi 5-0 od Dortmunda. A ne navijam za Dortmund, to ste mogli vidjeti u prošlom videu. Sad navijam za Barcelonu, najjači igrač mi je Messi. Tako da, ništa. Kako se ovo gore može pomaknuti. I ja onda ovo šutam. Ne znam kako, evo ga izbacio ovaj loptu. Top. Inače u ovom anime video ćemo završiti ovo, ja mislim, da ćemo završiti ovaj Germany. Znači, ako bude predugačak video, nećemo završiti. Inače, nemojte zamjeriti ako vaš igram. Nisam igrao odavno. Sam kad jedan stigao. Stativa. Dobro je. I ja ga završili smo 90 pobjedili smo. Zabili smo 2 gola, 3 gola, pošto smo imali 2-0. Znači, tako, ajmo dalje. Znači, otvaramo. Coin sa 1000 dobijamo Udviga. Ima onaj Udvig Beethoven. Koliko ima još ovih? Još 2 utakmice, da li ćemo odigrati 2 utakmice? Hajde odigrat ćemo minutu. Ako bude malo i duži video, zahvali. Baš mi se ovo ne sviđa, što se ovaj virtual stick može pomjerati ovako. Daj mam Cristiano Ronaldo, to svi to vidjeti. I šuta Cristiano Ronaldo i kakva veličina. Nema šta Cristiano Ronaldo. Тоже da. Stavio ga 2 na DD. Ovo kada budu voliti. Čekaj, ovo igra do 45 minuta. Ono po vrijeme. Ja mislim. Ne. Koliko se gore može otići ovo. I brani to Gauman. Desiova. I kakva golčina. Desiove. Znači, snimat ću ovo sve dok ne objavim skroz. Dobar. I prečka. Ja mislim da se igra do 45. Nisam siguran. Sad se oni izdavaju.
I evo sad ću ja primiti gol. Nemoj, to promaš, penal dobio. Joj, tačno ga u visinu zabio. Aj, ko da se zaboj. Poteško ova, ne. Ajmo Isak, sad ću i proći svi ovako. A neće, ne. Znači, završili smo i ovu utakmicu. Stvarno nismo. U stvari ovo će biti onda samo još ova utakmica. Pošto je predugačko da je... Ja mislim, vidit ću prvo. Mislim da je predugačko da igramo i drugu utakmicu. I šut i gol. Znači... Tako da Silva i Isak, pa neću komentirati što bi ja to komentirao. Inače sad se vi ponovo pitate, evo sad sam zeznuo. Ponovo te nije bilo 7 dana, a rekao si da ćeš, da se to neće desiti, ponovo se desilo, da. Nisam jednostavno imao Nisam jednostavno imao ideje šta da snimam i onda mi došlo na ovako puno ideji. I sad izgleda puno zvuk ideja o tom što ne snimam. Ja budem napad Endor. Nikad čuo za ove igrače na tu. Sam čuo za Ronaldo, da i znam da ne bude svi. Njihov mladi igrač. I evo, zašto i za mnom? Ja sam smatram. Hajde to napad ili ne znam, potrčiti. Trči. Da se šutra i gol. 6-1. Vodim. Igraj. Hajde, Endoro do Isaka. Isak do Ronaldo. Ovaj do tamo negdje. I gol. 7-1. Vodim, ovo će najvjerojatnije biti. Ovo će biti utakmica, zadnja utakmica ovaj video. Što je predugačak. A ukoliko vam nije bude predugačak video, napišite da u komentar da želite još drugi video. A ja mislim da je ovo dosta za jedan video. Mislim da je predugačak video. Da ne treba duže. I evo ga, završili smo utakmicu, pobijedili smo 7-1. Znači, još jedna pobjeđena utakmica. Znači, otvorimo pet. Šta dobijamo? Dobijemo 1000 coins, dobijemo Gusulja. Level 5 sam sad. I dobit ćemo ponovno future, nešto sam dobio. Neke stvarčice, nešto. To je to za ovaj video, znači. Ponovno još jednom dodamo na moj tim, da vidite moj tim. I to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio video, lajkujte ovaj video,
komentarsite ovaj video i šerujte ovaj video i se ubacite na kanal da što prije dođemo do 50 subscribera. Pa, čao.